Waduh, suaranya kok gini, Pak? Gotta eat. Skin and bones. Skin and bones. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. Halo, what's up? Yo teman-teman, balik lagi bersama saya, sama saya Agung. Ya sob, balik lagi kita bakal mainin The Evil Within 2 yang part kedua, Pak. Ya ini sorry banget buat teman-teman yang udah nunggu-nunggu. Saya telat, Pak, ini uploadnya, soalnya kemarin ada keperluan di luar kota, jadi maaf. Saya kemarin sempat lihat-lihat juga itu di channel-channel lain sudah banyak yang selesai, Pak ya. Aduh, gimana sih Gung, kok saya jadi ketinggalan, Pak. Waduh. Kita langsung aja ya sob ya, kita mainkan. Oke, ini apa? Medical clinic. Oke, kita pakai, cara makainya gimana ya? Nah, terus ini kemana ini? Kita nggak bisa mecah-mecahkan sesuatu gitu. Open. Ada apa di sini? Nemu buku, Pak. Journal is abandoned house. Wah, abandoned house. The handwriting in this journal need to precise. The final entry read as follow. Just got the call. No, I no reason for all to will shit. There's been happen few day. Wah, ini tentang buku ini tentang ini ya, Pak. Menceritakan ini, katanya apa ini? Katanya semuanya berubah, Pak. Ya udahlah. Nanti kita bakal tahu juga itu jalan ceritanya. Ini nggak bisa dibuka. Waduh. Oke. Saya takut. Waduh, ini kok ada darah ini, Pak. Aduh. Oke, kita keluar. Apa, Pak? Apa, Pak? Waduh. Nemu pistol, Pak. Where were you when I needed you? Katanya kemana aja ketika kita butuh pistol itu, Pak. Oke. Maybe this is the right place. Saya dengarkan ini dulu ya, sob ya. Katanya ini Lily, tempat yang tepat. I hope you're here. This photo I took this lost fire forever. I remember this lily bread smells. Oke. Oh, saya keliru. What did I get myself into? Katanya itu, waduh, ada telepon. Kidman? Sebastian, where have you been? We lost you. I don't know. But it sure as hell wasn't a quaint little town. There's something bad happening in here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here, doing things that are... It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? Kita sambil cari-cari, I Pak. don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Keep searching around. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Oke. Yeah. Sure. Ini katanya kayak The Beacon, Pak. Saya nggak tahu The Beacon itu apa ya. Cuman mungkin itu waktu season yang 1 itu ya, Pak ya. Yang pertama itu ya. Saya soalnya nggak. Oh, kenapa? Kotor. Saya soalnya, oh ini apa ini? Take, kita ambil aja. Nggak tahu itu fungsinya apa. Ini katanya kayak The Beacon, cuman saya nggak tahu The Beacon itu mungkin yang di The Evil Within yang pertama ya. Soalnya saya langsung main yang kedua, Pak. Ini maaf ya teman-teman, nanti kalau ada beberapa yang saya cut, takutnya kelamaan. Jadi nanti ada beberapa yang saya cut tapi nggak. Apa ini, Pak? Wadaw. Investigate.
Poor son of a bitch. Left here to rot like this. Ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang berkilau, jadi saya coba. Wadaw. Oh, nggak usah pak, nggak ada apa-apa pak. Kita langsung lurus aja ya. Saya salah. Don't worry, Sebastian. This is just a small, quiet town. Oke. Katanya jangan takut. Yeah. Oke. Too Too quiet. quiet. Terlalu sepi pak. Emang kecil tapi terlalu sepi ya. Ngeri pak de. He's got it. Peter. Hello? Hey! Kenapa kok lari? She had to have heard me. Iya. Better check it out. Ya, harusnya dia denger. Wadaw. Apa pak? Saya takut ini. Waduh, suaranya kok gini pak? Gotta eat. Skin and bones. Skin and bones. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. Nggak mau lihat pak. Nggak bisa di skip ini, aduh. Asli pak, saya pengen muntah pak. Itu makhluk apa pak? Aduh. Itu nggak apa-apa tah? Wadaw. Waduh, ini gimana pak? Nggak bisa digerakkan ini pak. Waduh. Aduh. Saya masih gini pak. Gara-gara tadi apa? Pengen mutah itu kayak mau nangis pak. Aduh. Waduh, itu bangun lagi pak. Oh, God. Oke. Saya masih speechless pak. Dapat green gel. Apa fungsinya green gel saya nggak tahu. Oke. Loh, kita cek tadi pak. Itu tadi hidup apa meninggal itu pak? Tadi hidup loh. Wadaw, meninggal pak. Kepalanya hancur pak. Wadaw. Ada apa-apa ya di sini? Oh, banyak lalat pak. Kok nggak ada apa-apa di sini pak? Kita sudah bunuh vampir kok nggak dapat apa-apa sih? Kok vampir zombie? Kita ke atas aja, ke atas. Ini ada apa gitu mungkin? Nggak ada. Nggak bisa ditebas. Kayak ini. Oh ya, sepi. Saya takut pak. Tadi nanti kalau ada apa gitu. Waduh. Oh ini ada, ini apa ini? Gunpowder, oke. Pupuk mesiu. Masa udah naik ke atas nggak dapat apa-apa pak? Sudah pergi aja ini.
Saya itu penakut, Pak. Saya penakut kok main gini ya, heran saya itu. Oke. Kita ke sini ya. Waduh, gempa bumi, Pak. New tutorial has been added. Break greatest deal mirror damage. Aku nggak tahu itu apa itu. Oh bisa ditebas-tebas, Pak. Mantap ini. Oh, weapon part. Wah, lah kok ini nggak bisa? Oh, ini ada besinya, Pak. Nggak bisa. Ada apa lagi? Nggak ada apa-apa. Oke, kita langsung lurus saja. Nggak bisa naik, Pak. Naik aja, Pak. Mantap, bisa naik. Kirain kalau bisa naik gitu ke mobilnya kan kita bisa tabrak-tabrak itu vampir itu. Union. Welcome to Union. Oh, ini berarti kayak dia bangun kota lagi gitu ya. Cuman jiwanya aja yang ada itu. Jadi raganya waduh, banyak tembak-tembakan. What now? Jadi badannya itu di bumi tapi jiwanya itu di Union gitu ya. Keren sih. Waduh, banyak zombie, Pak. O'Neill. Oh ini. Oh, O'Neill ini kan salah tim penyelamat itu bukan? Operator atau apa ya tadi? Wah, kampret, Pak. Temennya mati, dia lari, Pak. Kurang ajar. Mobius members. Some of them are still What? alive then. Damn. But those things are everywhere. Wah, gimana ini, Pak? Need to get in there and squeeze that guy for info. Oh. Attack over enemy behind. Sneak. Oh, kita bisa sneak, Pak. Attack dari belakang. Oke. Oh, senternya, Pak. Kita bunuhnya gimana, Pak? Kita ambil ini. Oh, ini buat pengalih. Oke. Saya nggak bisa ya bunuh itu semua ya. Gimana cara bunuh itu? Ini ada botol-botol, Pak. Oh, itu di situ ada ya, Pak. Kita bunuh ini aja. Ini kayak paling gampang nih kayaknya. Oke. Nice. Kita bunuh yang lain gimana ya caranya ya, Pak ya? Waduh, itu hadap ke sini, Pak. Dia tadi masuk pintu sini bukan? Oh ya, bunuh ini aja ya. Kita masuk. Oke. Kayaknya terlalu berbahaya, Pak. Danger, Pak. Kita langsung masuk aja. Shit. Oke, dikunci, Pak. Oke. Nice. Loh, tiba-tiba kok pada kesini, Pak. Waduh. Alright. Hopefully that'll hold. Oke. Wah, sakit, Pak. Banyak rokok ya. Di sini ada apa, Pak? Oh, ini apa ini? Oh.
Lumayan ini medical buat kesehatan, Pak. Oh, nggak ada lagi. Kita ke sini. Apa itu? Loh, Pak. Ini tiba-tiba jatuh, Pak. Loh, kok bisa, Pak? Padahal tadi kan nggak apa-apa ya, nggak ada gempa bumi juga. Oke. Kenapa kok gini? Don't come any closer. Adaw. Okay, calm down. Bikin kaget, Pak. Don't shoot. I'm not gonna hurt you. See? Iya. You can lower your gun. I'm on your side. You're not Mobius. Ya, saya bukan Mobius emang. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. Oke. You're right. I don't work for Mobius, but I was sent here by them. Have you seen what those things out there? What they can do? Katanya apa yang bisa kita lakukan? Yeah, Kurang I have. ajar ini. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union security detail. Protecting me was his job. Oke. And my job is to solve a hardware issue. Oh iya, ini Dying inside here is above my pay yang grade. ini ya berarti. I'm not a soldier. I'm just a Iya, ini yang technician. teknisi itu. I know. Stop! Or I'll shoot! No! Dia tadi kayak ngelihat apa gitu ya? A soldier would have taken the safety. Oh iya, safety-nya. Dia ngelihat safety-nya tadi, safety tembaknya. I told you, we're on the same side. Oke. Let's try this again. Sebastian Sebastian Castellanos. I'm O'Neill. Oh iya, O'Neill ya. Liam O'Neill. Lim O'Neill ya, yang So you're not Mobius, but tim they sent you in here? tim investigasi. Why? I'm looking for my... I'm trying to restore the core. Oh, dia bohong, Pak. Just like Katanya you are. bilang restore Yeah? the core. Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out Core-nya here until kan extraction. Lily itu, Pak. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look, everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core. I detected some signals nearby that resonate at the core's frequency. We were Oh, trying to dia track them when katanya we got detect attacked. core-nya, Pak. Here, listen to this. Oh. It sounds like a Oh iya, little ini girl, Lily. right? Quiet. Iya, ini core-nya, Pak. Lily Was itu that kan her? core-nya. The core? I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what... No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. Oh, sorry, Pak. way I can tell Saya if I find anything. dengarkan ini. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. Teman-teman bisa ngartikan sendiri kan. Ini dia nyari core-nya dulu. Katanya nyari Lily dulu. Oke, kita coba the mission. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. So time's a little fluid in here. This was supposed to be a simple in and out job. Oke. Like home in time for dinner simple. But this is different than anything I've ever seen before. Katanya ini sebenarnya What do you mean? pekerjaan yang Wonky simpel. stuff usually happens when a core goes AWOL, but what's happening is more than that. This place is falling apart at the seams. We Okay. use the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the stable field emitter? If Mobius sent you in here, shouldn't you know this stuff already? Oke. Katanya kita sudah tahu tentang apa itu tadi itu. Oke. There were 5 members of your team?
There was a security force already in here to help us. But yeah, there are 5 search team members. Aduh, sorry Pak. Wait, did you just say were? I found Baker. He's Ya, dead. Baker meninggal tadi. Doesn't surprise me. He Yang locked di onto a foto powerful pertama itu, signal Sob. and went to investigate. I told him we should just request extraction and report our findings, leave the dangerous work to somebody else. But he wouldn't hear of it, being team leader and all. Always Katanya had to be the brave dia one. You ask me, there's a thin mau line bekerja between safe, brave and tapi yang foolish. leadernya itu Ya. jadi brave. There's a thin line between prudent and cowardly too. Tomato, tomato. I'm not saying I'm glad he's dead. What kind of asshole do you think I am? I hope the others Kena are. strike Pak. I'll let you know if I find anybody else. You'd really do that? Thanks. I'd appreciate that. Dikatain penakut, coward. Oke, kita tanya tentang suplai. It's more dangerous out there than I expected. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Well, I'm all ears now. I picked something up from 2 Mobius security team members who were talking about weapons Okay. caches. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Oh, oke. Come on, man. I'm all alone in here. I could use some protection. Maybe if you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on Kurang the ajar, communicator. Pak. Follow it or don't Katanya follow it. dia butuh I don't care. bodyguard. Tapi Castellanos bilang jadi bodyguard kayak temennya yang dibunuh itu. Those things are pretty tough. Takes a lot of ammo to get them off my back. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand. Do you know where I can find some of this firepower? It's pretty chaotic out there. You're not going to find a pile of heavy-duty weapons altogether. But I did see something useful next to an abandoned APC just outside. I'll mark its location for you. Oke, kita ke But APC. be careful. There are a lot of those things hanging around it. Oke, oh jadi katanya ini kita nggak bisa dapat suplai apa senjata itu secara bersamaan gitu jadi satu, jadi terpisah-pisah. Soalnya ini tempatnya didesain untuk peaceful katanya. Oh sorry. Oke, kita oh ini ada save terminal, saya save dulu. Saya new slot aja, takutnya buat jaga-jaga kalau ini yang mana ya? Oh ini ya, oke sudah buat jaga-jaga. Kalau kemarin saya sempat record sebenarnya teman-teman, cuman nggak tahu. Oh sebentar, coffee maker, drinking coffee at coffee maker will restore your full health. Wow, mantap jiwa, minum kopi health-nya full Pak. Ya mantap ini. Minum kopi dulu. Minum kopi bisa full health lagi. Keren. Kopi bisa mengobati segalanya Pak. Kegelisahan, wadaw. Takes the edge Mantap. off. Kemarin saya sebenarnya sempat record Sob. Cuman kamera saya itu tiba-tiba hang Pak. Jadi saya ini ngulang lagi. Makanya saya save 2 kali. Saya takutnya nanti kayak gitu lagi. Oke, kita dapat banyak part. Oke. Kita take semuanya. Oke. Full Pak. Ini apa? Warp Beaches can use to craft amunisi, item, komponen, upgrade weapon, upgrade part. Oke. Jadi ini tempat buat upgrade part coba. Langsung aja kita upgrade coba. Oh ada kayak teknisi gini Pak. Crafting. Oh kita ininya lengkap Pak. Ini medicalnya ada 2. Medical kit nggak usah lah, kita punya 2 cukup kayaknya. Barangkali nanti di tengah jalan gitu nemu kan.
Handgun. Oke, kita perlu upgrade ini, Pak. Ini part kita ada 139. Jadi ini butuh 90. Kita upgradein aja. Firepower, Pak. Waduh. Cuman segini, Pak. Cuman satu, Pak. Ya udah. Cuman bisa satu. Oke, kita ke ini apa? Saya takut, Pak. Nanti tiba-tiba ada apa gitu. Ada hantu. Oh, kan? Apa itu, Pak? What the? Who is Penampakan that? lagi, Pak. Suaranya, Pak. Nggak apa-apa kah? Aman? Kita coba aja. Oke. Ini di ruang kerja kita bukan? Oh iya, itu ada kucing, Pak. Oh lu alah, loh ini ada ruangan baru, Pak. Ini ada weapon buat upgrade. Oh sebentar. Oh, ini nggak bisa dibuka. Kalau saya mau ke sini gimana ya? Loh. Nggak apa-apa kah? Saya coba sit, Pak. Loh. Saya baru main pertama ini, Pak. Evil Within, jadi saya agak bingung. Loh kok ada gini, Pak? What the hell? Hey, let me out of here. Loh, Detective dia kenal kita, Pak. Castellanos. What a pleasant surprise. Welcome back. You again? again? How are you here? I could ask you the same Katanya question. Regardless, it's nice to see a it's nice familiar to see face. a familiar. Even if that face has seen too much. You look tired, Detective. I can help you get back in shape. Kayaknya kita kenal dia sebelumnya, Pak. Just like Before. Oh, mungkin di Evil Within yang pertama itu sama ini juga ya. Saya nggak ngerti sih, saya baru main ini. Katanya ini sih kenal sama Castellanos. Terus dia juga bilang lama tak jumpa. Oke. Oh, kita bisa upgrade, Pak. Green gel ini buat upgrade ability kita. Oke. Athletic. Skill improve stamina. Invasion. Oh, buat lari-lari. Oke, ini buat recovery darah. Ini buat steal. Ini buat health kita. Saya pilih combat aja, ini penting ini, Pak. Jadi waktu nembak biar nggak apa? Tadi saya waktu nembak pertama itu kayak gini-gini kayak goyang gitu. Jadi saya stand handnya saya upgrade biar nggak goyang. Goyang dumang, Pak. Oke, kita back. Kita cuman ada 400, nggak bisa, Pak. Oh, ini. Oh, kita bisa talk. I don't understand. This place. It's just like Beacon. Oh iya. But this isn't Beacon. This is Union. Is it? It all seems familiar to me. These walls, that chair, you. For me, it's as if nothing has changed at all. Oh, dia bilang ini kayak The Beacon, tapi kita di Union. Oh, mungkin dulu itu part pertama itu di Beacon mungkin ya.
Katanya nggak ada yang berubah. Oke, kita stand. Oh, jadi ini fungsinya buat upgrade. Wah, suster baik sekali. Oh, akhirnya bisa buka, Pak. Tadi nggak bisa. Oh, ini buat balik lagi ya. Oh, sebentar. Saya punya beberapa slide. Setahu saya sih kalau kita buka slide-slide-nya itu kita dapat green gel. Jadi kita bisa upgrade lagi. Wah, nggak bisa, nggak ada Pak ternyata. Kok gempa ya? Kucingnya nggak pernah makan, nggak apa-apa ya. Kita balik. Sudah di O'Neill House. Waduh. Go outside, use communicator, track the girl voice. Waduh. Okay. Let's see if I can find this signal he mentioned. Kita lock. We're screwed. There's too many of them. Suck it up, James. We've been through worse than this. And we're better armed this time. Or at least we will be once we raid the supplies. Come on. That must be the signal O'Neill Oh mentioned. iya iya iya. Kita ke sana. Waduh, kok banyak gempa ya Pak ya? Waduh, Pak bumi Pak. Wih, hancur Pak kotanya Pak. Apa? What in Apa, the Pak? hell? Waduh. If it keeps breaking apart like this, there won't be any Union to search. I gotta try to find that Wah. signal. Buminya melayang Pak, kayak apa ya? Avatar. Kayak Avatar kan kayak gini Pak ya. Melayang-melayang gini Pak. Gila Pak. Kita ke mana Pak? Tab. Kita ke, oh iya, ke Mobius EPC. Jadi kita lurus. Cara bunuhnya gimana itu Pak? Banyak Pak. Oh itu ada monster Pak. Kita bunuh bisa nggak? Waduh, dia bawa kapak lagi. Oh bisa Pak. Oke. Oh tadi dia perasaan bawa. Oh ya ini. Kita punya kapak. Oke, kita dapat satu. Investigate. Oh kan? Dapat senjata. Lumayan. Tapi senjatanya rusak, Pak. Di atas itu ada. Kita bunuh yang atas dulu apa yang bawah ya?
Kayaknya kita harus bunuh yang atas dulu itu. Dia tahu lah nanti. Kalau kita apa? Bunuh-bunuh yang sana, dia tahu dong. Kalau berdiri aman ya. Wadaw, ini apa ini? Oh, kalau ada mata gini berarti dia lihat. Kalau ada yang nat kayak apa? Wifi sinyal ini berarti dia denger. Kayaknya gitu ya. Oke. Waduh. Oke. Tawan, Pak. Monster yang besar itu lagi. Untung saya bawa kapak, Pak. Tiba-tiba dari belakang. Oke. Loh. Oh. Ini jangan-jangan yang tadi di atas itu ya, turun. Tadi kan dia makan-makan di sini, Pak. Loh, alah. Nggak ada apa-apa ternyata, sob. Iya, itu berarti tadi yang di atas itu ya, dia turun. Oh, nggak tahu ya turunnya kapan. Wah, kita gimana cara bunuhnya itu, Pak? Itu banyak sekali, Pak. Susah ini bunuhnya, Pak. Oh, sebentar. Kita buat pengalian bisa nggak ya? Oh, apa ini? Oke. Waduh, di situ juga ada, Pak. Gimana caranya ya? Kita buat pengaliannya gimana, sob? Paling enak, sob. Kita kan harus ke sana, lurus ke EPC itu ya. Jadi kita harus bunuh semua ini, Pak. Tapi cara bunuhnya gimana ya? Saya coba lempar itu. Oke, ini saya taruh. Oke. Coba. Duh. Oke. Dia tahu nggak? Dia ke sini, Pak. Saya lempar malah ke sini. Aduh. Oke. Gimana cara membunuhnya dia ini? Dia hadap ke kita, Pak. Waduh, dia balik lagi. Saya kira bisa mancing ke sini gitu, Pak. Waduh, dia makan-makan itu lagi. Nggak usah lah. Kita langsung pistol aja ya, kelamaan, Pak. Oke, nice. Waduh, lopot, Pak. Loh. Mampus lo.
Loh! Loh! Tidak! Oh. Oke. Ternyata botolnya itu bisa buat mukul, Pak. Saya nggak tahu. Oke, berarti kita bisa gunakan botol-botol itu buat membela diri ya. Oke. Oh, ini ada kapak. Oke. Sekarang kita bunuh yang 2 itu. Ada berapa itu? 1, 2. Ada 3. Oke. Apa ini? Oh, handgun. Oke. Oh, masih banyak. Oh, ada berapa itu? Oh, tinggal 1. Oke. Kita ambil ini. Kita bunuhnya gimana ya? Ada banyak, Pak. Kita bunuh gini aja ya. Yang dekat. Oke. Dia kok kayak sakit kepala gitu sih. Aduh. Oh, nggak bisa, Pak. Ketahuan, Pak. Wadaw. Sembunyi, Gong. Ah, sialan. Weh. Kita tebas dua-duanya, Pak. Mantap. Oke. Tinggal 1. Waduh, dia kayak disco gitu loh, Pak. Oh, kita reload dulu, Pak. Oke. Saya takut itu nembak nggak kena. Oke. Ai. Ayo, ding, sini. Aduh, nggak kena, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Terlalu jauh. Oke, nice. Terlalu jauh nggak bisa ternyata, sob. Saya kira bisa. Oke. NPC-nya di situ, kita ngambil peluru lagi di sini. Oke. Jadi ada tambahan 1 peluru. Di sini katanya ada senjata. Haven't seen one of these in a while. Oh, dapat booster, Pak. Mantap lah. Oke. Wadaw, gempa bumi lagi, Pak. Oh, ada apa itu? Oh, apa itu? Waduh. Oh, tapi kan, loh, apa itu? Ada bayangan. Harusnya sudah nggak ada zombie ya. Kan tadi sudah saya bersihkan. Oke. Di bawah tadi, di bawah itulah ini. Sudah nggak ada apa-apa. Kita ke belakang, kita cek dulu. Loh, kan ada kan? Ini apa ini, Pak? Senjata. Sip.
Kita kemana Pak ini Pak? Kita coba lihat sinyal. Sini udah, berarti kita ke sini. Lurus, oke. Oh. Sudah bersih semua. Oh, ini apa ini? G. R. No communication from Mobius. We're cut off. I'm calling an Alpha 1 emergency. You know the protocol. Okay. Alpha 1? Are you serious? What about the tech team? Fuck them. Let them fend for themselves. This ain't the Marines anymore. No man left behind don't mean shit in here. You got a problem with that? You kidding me? I've been waiting to be let off the chain. I'm tired of protecting techs and running like a bitch. Good. Let's secure the weapon stashes. Load up Oh. the house. No matter what it looks like, monster or human, take it out with extreme prejudice. The Oh, hell ini was that? Whatever it was, it looks like they were here. ini Where did they itu go? apa? Oh, sebentar. Ada lagi, Pak. Oh, ada sinyal baru. More signals. Not Okay. sure if I want to run into these two. Sounds like they went rogue. Then again, weapons are useful. Banyak sinyal. Katanya tadi orang yang berdua itu dia sudah nggak peduli sama orang-orang di sini, dia mau menyelamatkan diri gitu. Kita ke sini atau ke sini? Berarti ke sini aja ya. Itu terlalu jauh sepertinya. Sebentar. Oh ya, kita lurus ke sana, Pak. Sini. Habis ini terus baru selesai. Di sini bukan? Oh. Gereja ini? Oh, belakangnya gereja, Pak. Waduh. Please forgive me for what I've done. Please forgive me for what I've done. Please forgive me. Oh my God. Please. I know I've sinned, but not this. Please. I won't sin again. Please forgive me. I'm sorry. Please forgive me for what I've done. Hello? Please forgive me. Are you okay? Please forgive me. Please forgive Eh, Please. Please. Loh, kok orang ini? Loh, ini kan tadi masih sadar ya? Oh, wadaw. Ini jadi zombie kah? Orang ini? Wah iya ini feeling saya iya ini. Lo kan malah di sini Pak. Aduh ini gimana Pak? Oh kita punya kapak. Oke nice. Tiba-tiba gitu loh. Waduh, kapak saya habis, Pak. Apa ini? Oke. Ada tumbuh-tumbuhan.
tiba-tiba masuk dari sini, Pak. Wah, darah saya mau habis, Pak. Oke. Sebentar, saya matikan dulu ini. Kayaknya masih ada zombie di sekitar sini, loh kan? Sini. Mamam nih. Oh. Sudah habis. Tadi kayak ada sinar-sinar gitu ya di bawah mobil. Aduh. Investigate. Those things are piling corpses up here. But Iya, why? kenapa kok dijadikan satu di sini gitu loh? Loh, ini apa ya? Nah, itu loh. Investigate. Oh. Apa tapi kok saya bilang oh gunpowder. Oke. Kita ke ini, pintunya ditutup. Bener sini kah sinyalnya? Oh ya, ini. Oh, rumah ini, Pak. Oke. Investigate. Semoga nggak ada apa-apa ya, Sob ya. Smoke powder. Oke. Full. Saya takut ada ini banyak penyergapan gitu loh, Pak. Tiba-tiba kayak zombie keluar gitu. Dari jendela, dari apa? Aduh. Nggak ada apa-apa, miskin ini. Aduh, ngapain kita kesini, Pak? Sudah tak investigate tapi masih nggak hilang. Ini berarti ada sesuatu ini. Oh, kita kesini. Aduh, kok ada kamera, Pak. You know how to use the computer to get down there, right? What? You know how to use the computer to get down there, right? What? You're not going with me? No time. I'm heading to the auto body shop to get some supplies. Meet me at the visitor center when you're done. The visitor center? Why? I told the survivors I found earlier to go there and hide out. I need to take care of them now, while they're still scared citizens. Easier to kill them before they turn into those things, instead of after. Good thinking. Oh. Jadi itu kayaknya itu membunuh citizen itu, orang-orang kampung situ dibunuh semua, soalnya berubah jadi itu, Pak. Zombie semua. Kayak yang tadi kita temukan itu, yang di gereja itu dia jadi zombie, Pak. Tapi heran saya ini kenapa kok ada lampu di sini gitu loh. Oke. Oh, nice. Banyak part di sini. Oh, ada ruang bawah tanah. Apa ini? Wow, ada komputer di sini, Pak. Saya nggak tahu ini fungsinya komputernya apa, tapi kita disuruh investigate, Sob. Oke, Sob.
Saya rasa untuk The Evil Within part yang kedua ini saya sudahin dulu. Besok kita lanjut untuk yang part ketiga, Pak. Part ketiga, oke. Mohon maaf sob, saya uploadnya agak terlambat. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan akhir kata, happy gaming and see you soon.